bankuye mu mwijima nzajanira umusaraba wa Yesu wambereye byiringiro aducurangire. Haleluya. Wabishoboye wahaguruke tubashe kufatikanya, ambao wanaweza akasimama tuambatane. Mbega umunezero tuzabonera, amarembo niyugururwa. 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 Mbega umunezero we tuzabonera, amarembo niyugururwa. Mbega umunezero tuzabonera, amarembo niyugururwa. Mbega umunezero we tuzabonera, amarembo niyugururwa. Amarembo niyugururwa, amarembo niyugururwa. Mbega umunezero tuzabonera, amarembo niyugururwa. Mbega umunezero tuzabonera, amarembo niyugururwa. Amarembo niyugururwa, amarembo niyugururwa. Mbega umunezero tuzabonera, amarembo niyugururwa. Mbega umunezero tuzabonera, amarembo niyugururwa. Mbega umunezero tuzabonera, amarembo niyugururwa. Amarembo niyugururwa, amarembo niyugururwa. Mbega umunezero tuzabonera, amarembo niyugururwa. Mbega umunezero tuzabonera, amarembo niyugururwa. Mbega umunezero tuzabonera, amarembo niyugururwa.
amarembo y'ukuri mbega umunezero tuzabonera amarembo
niwapatie matangazo kidogo. Kesho mkutano unaendelea. Ibada itaanza saa 10 ya jioni mpaka saa 10. Yose amasezerano y'umwami Yesu yose ayakomeje imbaraga z'umusaraba amasezerano y'umwami Yesu yose ayakomeje imbaraga z'umusaraba mwami ndategereje gusingira ibyo wambwiye nikesi nakumvise umutima wanjye urakwizera mwami ndategereje gusingira ibyo wambwiye nikesi nakumvise umutima wanjye urakwizera haleluya mwami ndategereje gusingira ibyo wambwiye nikesi nakumvise umutima wanjye urakwizera haleluya mwami ndategereje gusingira ibyo wambwiye nikesi nakumvise umutima wanjye urakwizera 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 umutima wanjye urakwizera
kidogo, alafu mwende la 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 la. Tumzamure kidogo, alafu watu waende, kwa sababu stima imeenda. Tukimalizia tutaomba sisi wote, alafu ndio tunaenda nyumbani.
Acha tuombe alafu tumalizie. Simameni tuombe tukiombea nchi zetu za maziwa makuu Afrika, kuanzia kwa nchi hii ya Kenya pamoja na nchi yetu ya Kongo. Nasema tusimame kwa heshima zenu, alafu ndio tuombe sisi wote. Alafu tunashukuru sana kwa msimamizi. Mungu akubariki sana. Nyinyi wote na washukuru kwa ujio wenu na kunyenyekea na kutii kwenu. Mungu awabariki sana. Hata na wale ambao wametufuatilia kwa mitandao pia tunasema pole sana kwa sababu ya stima. Ninajua ya kwamba image haionekani vizuri kama ilivyo kawaida. Ni kwa sababu ya stima. Muriro wagiye, ubu ni generator haikora, bisaba ko matara amwe agabanuka. So Mungu awabariki sana. Baba, katika jina la Yesu tunaheshimu jina lako takatifu. Tunashukuru kwa sababu umekuwa pamoja nasi katika mwanzo wa ibada mpaka saa hii. Tunakuonyesha nchi zetu za Afrika, ikiwemo nchi hii ya Kenya, nchi zote za East Africa, nchi za Central Africa, Western, North, West, mahali popote, kona zote za Afrika. Baba, tunaomba ufike katika nchi zote za Afrika. Sana tunakuonyesha nchi ya Kongo ambao vita vinaendelea mpaka sasa. Mauaji ambao yanaendelea katika nchi ya Kongo. Kabila zote ambazo zinazoishi katika nchini Kongo. Baba, tunahitaji amani ipatikane. Viongozi ambao wanaleta siasa mbaya, Baba, tunakataa hizo siasa mbaya katika jina la Yesu. Kupatikane amani na suluhisho ya mizozo ambayo inaendelea katika udongo wetu wa Kongo. Wewe ndio mweza vyote. Ukiongea na wale wahusika, ninajua mambo yote yatakuwa sawa. Raia wanakufa, mayatima wanaongezeka, wajane wanaongezeka, watu wanakufa kama nyama. Lakini tunaomba wokovu kutoka kwako. Siku hizi za Pasaka ufike katika mioyo ya wale ambao ni viongozi ambao wanachochea siasa inaendelea katika nchi ya Kongo. Jina lako Baba ni munara mkubwa. Tunaliamini